Proširite malo, sačekajte, trenutno Oskar Charlie na pisti i poleće. Neki Oskar Charlie i red, Gornji Park. Napravić još jedan krug. Charlie, ajde, ekspiraj ti srpske priče ovdje, da ti razumeju. Važi red i spreman za poletanje neki Oskar Charlie. Oskar Charlie, slobodno poletanje. Novembar Sierra, možete ići na sletanje. Evo me, idemo u final. Oskar Charlie, slobodan prelazak na rad sa Batajnicom. Oskar Charlie, slobodan penje za 3000 svita po QNK 1019 i javite mi Indiju. To je smog, neka prelazimo zadnji prostor, da. A, baš je to. Pametnica bi trebala da tam. Reći na 1000 i jedno. Yankee Oscar Charlie, due traffic, climb 2000 feet and report estimate time, Alpha Point. Roger, Yankee Oscar Charlie, 55, Alpha Point. Report reaching 2000 feet, QNH 1019. Aha, trafik je na ovome... Yankee Oscar Charlie, Squawk 5021. Yankee Oscar Charlie, did you copy? That's correct, confirmed, it's on. Yankee from Delta Oscar Charlie, Torrey. Dobar dan, from present position direct to Sierra Point, maintain 2000 feet by QNH 1019, report Sierra and Squawk 5021. Okay, in that case, continue orbit to the left 2000 feet, call you back for approach. For information, airfield Zemun Polje active up to 1000 feet. Distributor 889 ready for departure. Distributor 889, runway 12, clear takeoff, wind 180 degrees forward. You can take off 12, Distributor 889. Yankee Oscar Charlie, join the left-hand traffic circuit, runway 12, report downwind. Enter traffic circuit, holding point, runway 12, first right for Lima and contact. Continue approach, report final, Yankee Oscar Charlie. Continue approach and report final, Yankee Oscar Charlie. Da bude prvo ovo ide van, to ti u stvari ti stižeš kaj. Kad je ladna, pa nema piste, ovdje izvinite što malo malo šita, malo nešto, ali ja nama glava boli da bi uzem vetar, znate. Neki me je pod kontrolom, da ne krijete, ne tako da... Okay, na Richter Prospect Reader, 119.
Good afternoon, CSA 5, Bravo Echo. Yankee Oscar Charlie, runway 126, with 180 degrees, come out to the 180, join the right chain, 46 seconds, runway 12, report down. Thank you, Yankee Oscar 183, 12, and confirm with respect to Scotland 1 Echo departure. Da, on ti je dao da uradiš. Yankee Oscar Charlie, vam uključen transponder. Yankee Oscar Charlie, nemam vas na radaru, nastavite kao Brenovcu 1000 feet. Yankee Oscar Charlie, jeste razumeli? Ja sam razumio, ja kao Brenovcu 1000. Clear, flight level 240. 240, yes. Yankee Oscar Charlie. Okay. Yes, Yankee Oscar Charlie, climb 1,500 feet. Yankee Oscar Charlie, information, airport VCR is active from ground to 7,000 feet. Nova Galenika, 1000 feet prema Borček, po 10-18, Yankee Alfa Bravo. Yankee Alfa Bravo, QH 10-18, na 1000 feet prema Bravo Point, Pančevo, sledeće. Javit ću Bravo Point, 1000 feet po 10-18, Pančevo, sledeće, Yankee Alfa Bravo. Direct over, planning to 00, Yacht 102. Yacht 416, contact radar 1.